Mấy cơ quay nó trao quy khá liu mà linh máy YouTube channel biệt tuần rì nệ la mấy tuần điều tari. Asai June tari group na kanay kum sing nay na treat na pungu. The gun few mail to mang long local newspaper king in Sam the call. New Delhi June tari group. Central government with Manipur khao government kathan ka siam dani mi khang priority lau magi. Mai te sle cookie jos ka khao la zan gai mai. Phungwang dat khang reconciliation to mai haye to na BJP sources rate it hai kane. Kumai Zangrup Manipur State Khao President's rule hai lagan nuang bampulagi tuna lumnu mai jam riti thai kene. BJP tung jam thilai na government kathan ka siam dani mai hai. Let lu nai mai North Eastern State khao mai te sle cookie jos ka khao la zan gai na chu zang mai nai dat pu khao ri ka siam dat khang de tuna sa kane. Mi da khao BJP MLA thok jam rade siam sing ri sa in dau kan mai khao Tat kan may bukaw tay Governor Ajay Kumavala, former Union Home Secretary da Ariuna, meeting kan may tang MLA strigday na paday re-government katan form so that kang ready dite to na salaw kan chungi. Mitay Manipur ko ba may mansay ko ito ang chun may tilay na government ko parira kan chungi. MLA chaki re-governor Vala da Ariu kan may kaw government katan kasiyam dat ni may lam intan na salaw kan ni. Tiki Governor the re-government katan kasiyam dat ni may hay BJP's national leadership rinning may tilay na tat kay kang di to na sa kan chungi. Mi lung khao government kathan form sudat khang kapiat bamgai mi khao tai kuki chu MLAs nun tu ka zau kan magi BJP leaders nun thailai na MLAs nun re government kathan form sudat khang demand sumai tu kaniu khang right na ye tiki center to priority to Manipur khao lat lu ma khang tu mai haye tu na sa kane ex chief minister and Biren Singh resign sukan metang Member Richuruk Assembly they suspended animation khao lokan chongi in taw khang suna Manipur khao MLAs ringu na chekyu hai nai ba mi tai legislator akhat thaikan ti me sang riye Manipur khao February kum singe ni chi na pung bu khao tai rui president's rule lobam chongi mi tai BJP leader and Biren Singh ri sai me bang khao Manipur la lu hai chu sang mai phungwa ngam makhe to my pressure hai in bu gwang kan mitang Biren Singh resign suk kan ti me sang riye Tamanglong June Tarik Runakat, Ching District Nun Kang Autonomous District Council Election, that Kailong Magnagwang kan Milung Kau, Governor Ajay Kumarvala Ridola Nai June Tarik Ru, Gum Singne na Chit na Pung Kau Ching District Charuktuang, Deputy Commissioner da ADC's Interim Administrator Kang appoint Sulaw Kanthi. DC nun ta ADC Interim Administrator Kang kada Laukan Mitay, Ching District Charuk Kau ADC's election that kay magna, Kaloi na state government reside ko sun gwang kan may tangi. Election sudat magnaba may highway. Ching district nun kau ADC ma kum na bambamti. Deputy Commissioner Charuk ta ADC stong administrators kang laukan minun ta DC Ukrul District, DC Senapati District, DC Tamanglong District, DC Chandel District, DC Churachandpur District, kani DC Kampopi District A. Order the Tribal Affairs and Hill Department reissue sukan jongi. Mitay High Court of Manipur kau PIL file sulaukan may tang Directive March 3 katum kum singnay ni na pung kau pat laukan may thilay na issue sukan jongi kum na mitong appointments tay Manipur District Council Act kum singkhat pai skill sanay na katong section rigday na sanay kanay B bang kau pat laukan jongi. Manipur tong ADC pools hay postpone suliang kanay tang kandi mitay kum singnay na tingkum chung khat ni tingkum loy sai ni mekan kawi ADC election that kay ni may tingkum kanay inbu niyan kay kan may tay COVID-19 kani elective cycle expiry sumay sang riye to na sa kan chongi mida kau ex ADC member forum Manipur government da pianmak may indaw na Autonomous District Council election that kay law magnaba may high tribal minun tong political rights that how sulaw magmay kani nimbin kang subang may tande to na sa kanay Guwahati June tarik runakat naga political issue loylaw kang tadgud may duan suna naga peace talk tuang center interlocutor AK Mishra Ray June tarik runakat Wednesday kau naga national political groups ta closed door meeting that kay kanthi kani NSCNIM General Secretary Twinga Leng Muivata ni ariu moy kani tuna cham deri ti thai kani lumnu mai report silai na center interlocutor AK Mishra Ray NSCNIMTH Muivata Kem Hevron kau ariu kani tuna sa kani AK Mishra Ray Tuesday tingzin chumukitima Nagaland kau wangtang kan metang naga groups nun le parira kau kani tuna sa kani interlocutor le parira kan me kau tai zai milung kau inclusive solution gwang kang plan subam the tuna cham deri ti thai kani
มีลุงเขานากากรุ๊ปสกวยรุยตัดกันไม่กันเขาขัดตานูนามักไม่นายบ่มีกวยใจกันไก่นาใจมีลุงเขา inclusive solution ให้กวงขังดิ่งบำที่ตุนะจำเดริอีไทยกันนี้ Center Interlocutor AK Mishra ตะอาริวนามีติ้งกันไม่ตัง Working Convener of the Working Committee of NNPG Isaac Sumiri Stakeholders ไม่กวยนะอินซัมนะตันปัดขังพลานสุบัมที่มีคิวทู political groups, civil society organization, tribal leaders, kani religious institution goi na kazaw na plan su in sam khangi tu na sa kane. Tatkan may kan khaw naga may goi na tong interest sa zaw mag na group twang ning may khaw na tat kong kan may khang ta sumiri koklaw khang naga may goi khaw nai kane. Jam thailai na pri ra kan may khaw tai NNPGs le sign su kan may agreed possession kani NSCNIM le sign su kan may framework agreement tong point pangtai ka hi taw ngam kani tu na sa kane. Ding taw lo nu we kum singkhat phai skill rik skill na chanai ko tai center le NSCNIM ka khau ceasefire agreement sign sukan jongi mi tang tai talk strong gai si tat gong kan me thang august kum singnei na ru na pung khau tai framework agreement sign sukan jongi tiki NSCNIM roi naga mai luk mai bam goi khau separate naga flag hani constitution hai nai khang tak mak na demand su gong kan mai ri final solution hai gong tang mak na bam jongi infal june tarik ru na khat Infal East Khani Infal West District Nun Khau Educational Institution Goi Ting Riu Ran na dui dai kan mitang suti inpat gai kan mai asai Thursday June tarik ru na kanai khau school gu ka hau dat gai khang ti thai kan thi Infal East Deputy Commissioner Dr. Navy Tita Laireng Lakpam Rui School Goi gu ka hau dat khang order tipat kan mai khau tai Journal Education Officer John 2 Porompa Trong Field Inquiry Report hilaina school goi land dat khang order tipat twangi tuna sagani Deputy Commissioner dong order dai Infal West kani East Strong Educational Institution goi government school government aided institution kani private school goi da kazaw kani tiki school administrators goi da allow goi khang ke nai me safety protocols hai sin su lau khang ti thai kani district officials re school land dat ni me khau hai guideline ti pat kani school goi rilan ton ma khau school dang goi su in than khang khani si soi mai ti pat ma khang zau sin lau khang ti thai kani kadai suna dui dai me rui kuk mai ariu lau ba me nun goi ta zau sin chui in bu lau khang ti thai kani infal area goi dui dai ku ba me lung khau in sam na khani oza goi khau si soi me pat ma khang tuna class suti ti lau kan chwangi mi da cultural education officer da school landat ka hau ni mai khau zau sin chui lau khang katan ti lau kani kani goi ri school land padat ka hau mai khau kung mai gong tang mak mai goi district office khani state directorate of education ko operational report ting mikpum summit sukhang ti thai kani mi da khau local authorities goi rini school land padat ni mai khau si soi me pat ma khang zau sin in kha lo khang ti thai kani infal june tarik ru nakhat former chief minister of manipur N Biren Singh khani Rajya Sabha MP sana jawba Delhi thang union home minister Amit Shah da ariu tat mai tang june tarik ru nakhat infal han gong dat kan thi Biren Singh le MP sana jawba rui jangnet na union home minister Amit Shah le emergency meeting tat kai lokan mitang june tarik ru nakhat kalan han gong dat tang kan chonge chamla minun ta Infal International Airport ka ariu mi kan khau N Biren Singh re union minister khau Manipur tong popular government ka siam dat ni milam khau demand sulau kani tuna sakani union home minister Amit Shah re Manipur tong territorial integrity haitu Tibui bampu sini subak ni tong rami tumai lat bam hai salo kani khani Manipur tong dilung mai communities nun tong interest da su ka biu ni tong rami tumai lat ni salawe tuna N Biren Singh re sakani mi da khau union home minister re Manipur khau chu sang mai nai bam khang appeal su gwangi tumai lat bam ni sakane Amit Shah da ting mi kanai ariu kan mi khau union minister kamai ka hakni Manipur dong issue ti hai pai nai inthuk na la lo ba me tuna sakani Union Minister ta ariu kan mai khau kan yu kai sam galaw na ripak tat ba mai nun lam in taw Manipur ka issue nai dat ba mai lam khani free movement regime lam khau ka phian the tuna sakani inbu na Biren Singh tai roi Union Home Minister roi community leaders nun ta kaw na meeting ka hau bam the tuna sakani popular government ka siam ni mai lam khau Home Minister roi kan yu ni government ka siam law dat mai ta ka hau bam moi di tiki Manipur tun situation hai zau kha tu kho tu mai lat bam hai salau the tuna sakani N Biren Singh roi Manipur mai goita la lu di padat magna chu zak mai nai khang karam kho tu na karian kani Government of India roi in than thek na salau the mi kyu thu dilung mai nun jong interest khau ram mak mai step tu sin thau ni tong rap me Tamang long ting nai luan June tarik ru na kanai kum singnei ni chui na pungu lau chuan kalan nai na ye ting sin muak na ye sing bang ting rai na ye June tarik ru na kathum kum singnei ni chui na pungu lau chuan ting rai na ye kalan nai na ye ting sin muak na ye sing bang ting riu ni
Mấy cứ quay na kinh in suy này kinh lau mười khăm ta quý khá liêu mà linh máy YouTube channel biệt chân rây cái ngàn mạng ngà thuần quý. À sai khương thu chăm hay khẩu rình ngàn lau thế. In thuần lau thuần khoang rụ mà khai cây mê gan rui. Kinh in sạm ta lau khô thuần cô thầy.